Yada say yamwakwa baby me Adom TV Badwam na o hwe na the health tips no akọ awieye wiki mu nyina ye cough and cold ye mofra ne titune nti yesra abatan mama ye nhye no so na mama nko mi nua be ma ye o de na ebedi akwana catch na ofi Kingdom Herbal Center na ebe ye ne Kingdom nuru ahodo wa adwama so yensa nkomu biemu na your first timer wutie no a onso wahunu ne Kingdom nuru no ye we nipadua mu ene se sei efie a wasisie nso ti se wo pefie atonso a na do ho adom Kingdom na wakopefie papa bibia ye ready de wo hia se what the one pan on tade be room when say you are sorted be me na yemo akwaba me just so say bibia boko Adom Kingdom garlic bitters Kingdom garlic capsules and tremendous ginseng power capsules and tremendous capsules enti yemfa Kingdom garlic bitters no enhase Kingdom garlic bitters and Kingdom garlic capsules say no mienu we odofo hwe na hwe ne ye na enno mienu we ne topaye na we nso eye ninsuo ni nyina ya ade baako enu nti na bre bia me Badwam TV na meyi mienu na kyerɛ no enkoto nsuo no na emfennom eye ne topaye no entitie se wokɔ na se we nya ninsuo na ne topaye no na wato ni nyina eye adwuma baako na ne Kingdom garlic bitters ene de Kingdom garlic capsules eye ni obi wo hɔ no mu a oda obesore na ne nsa ye titriti oye ne hu bia enyeye je se ndi omiemia ne yem kra hyehye no se ebeka na to hɔ nom obi so wo hɔ no a na ogina hɔ cha na so tena hɔ cha na ne nan so ye tititi oka ne sa nanse e na ache no wan hwe ne yodofo ade we a ma sa ebo nka ye no ebetumi ama yade e friend stroke ne koba ne sa enei ukɔ ne wo bakra tesen na wo be yare adafie ene wo be yade so ama abusua ebe ha adwempa enti se hu sa eye symptoms amekan a anase science a na wo bomodien ya Kingdom garlic bitters anase Kingdom garlic capsules ne bi ebeboa pa ama na yisa ne ma na free honom esanse stroke yade yade a ha adwempa entwen ma yade ne mo wansa wanom yedro ne bi Kingdom garlic bitters ene Kingdom garlic capsules bomodien ase unhu science nsanso anase sa symptoms ya me kenya obebomodien enya dro bi so wo honom na onsa anase onan ayetititi wedra ne Kingdom garlic bitters ene Kingdom garlic capsules obi so wo honom a sade anase anwa adole ni nipadua ne mu pa unya Kingdom garlic bitters anase Kingdom garlic capsules bia enomienu emu ba ko bia obenye bia no ebetumi aboa anane anwa anase srade na fi nipadua mu ama waye kama se enti bomodin ase onsa beka ye nnure bi sanso ena wo ho no mene kese mruso bi na aba so anase wafu ena ye kese pa unya Kingdom garlic bitters ene Kingdom garlic capsules a ebeboa am wafu na tumi atwe kama edi amount esanse Kingdom garlic bitters ye de garlic ankasa na ye nnuro no na untumi enwe garlic anapa awia ne ayumere nti no unya Kingdom garlic bitters ne Kingdom garlic capsules no ya fa befu kwan so ene ye de garlic no aye ye nnuro nti unya ebeboa esanse garlic eye edua bi a etumi boa esa yade ahodo bebre enti se obetumi aseche meka se kura betumi aseche yade ahodo a garlic esa ebeboa pam obi so wo ho a onante kakra na wabre oye adwuma kakra bi na wabre wedura ne Kingdom garlic bitters anase Kingdom garlic capsules ebeboa ama wenya hoane mroso etumi aye adwuma ahodo bi a oye se oye driving adwuma bi a oye bia bomodin ase obenye bi titire pound ne mo amonante kakra na wabre no obi wo no nante a ene be semenum obe homesa obe teso sa wedura ne Kingdom garlic bitters ni Kingdom garlic capsules enti no sa me ensen na meka ho asem ende membra new Kingdom ginseng power capsules we memedro because memedro eya na ma ni bi bebre na etwen ase be ma no ebekọ akoto waware hu keni wo ho no ma oyo baabo modin ase wonso betobi edi akoma no unyanya enkenkomo a ema mudi se ne obi hu keni di ye ne mpem no unyanya nke ye obi a wonso jibi na fa koma wo hu keni entwen ema ne nchinchin mransa wankasa miken o hwa Adom TV a G New Kingdom ginseng power capsules ne bi ekoma hu keni ebeboa pa se sisiyade ene ha o ye bema anase ne mental stress New Kingdom ginseng power capsules etumi boa eyisa yade ni nyina free honom na Kingdom Herbal Center yenno ni nyina de ye topaye na yaye no uyi topaye na umene ato mu no a Kingdom ene ya choregu ho enti enu ni
kingdom to paya na wo mena to mu no kingdom ene ya twere gugu nti bomodin ase onsa beka ye nro ni bi se ye ntwere kingdom engu to paya no ho a na free ya so eye aha nti drugstore bi a wo man mu bia no okwa onsa beka ye nro ni bi be me bi so wo ho no ahone ne wo ho na mum no otutuo na yenkuma boa wedura ni new kingdom ginseng power capsules ebeboa pa yenko emane de ne so esanse oba bi wo ho no mu a mikin ohwe yo se ena mema de yenko na mo de bae mo nso mo de ni tremendous capsules edin no tremendous capsules eno o yo ba ebetumi asiesie o kama udwumadie mu so ba me de ya na me kan se oba de enyemre oba bi enu ho no abehia no abonten a wasiesie no ho basa na se waye no ho basa oba bi abehia no abonten bi asiesie no ho kama na emom no oba wo ye ne bedi mu a eye tremendous capsules ena unya ebetumi aboa se nkan bi na wote wo oba no ho na say infections awodo bi obi wo no man sansan bi agu ne ba no nti no ono ankasa wo ho no mu a ma ne confidence ma de all ye bia no entumi nkoyie enti no tremendous capsules enu nie unya ebeboa pa se wa feature komu oya obi na wote wo feature komu achi de a tremendous capsules enu wedro se drugstore awodo bi e wo man mu bia no okwa yenro enan amabobo so yi onsa betumi aka bia na say open dudo mu atu a ye wo Okanshi drug lane Kimberley Avenue ewo Okanshi drug lane anase obetumi afre Kingdom Herbal Center ewo home so 0536 149 961 0536 149 961 now ni Kingdom Herbal Center eni sawoso na eja yenura wudo nyina se open dudo mu atu ene bomodin afre yen ena afa nso no wa open baako anom no nso no drugstore bi e wo man mu bia no okwa onsa ebetumi akebi enti eno de Kingdom Herbal Center eno ye nuro no e ho nsem yemra dan no nso a yesisie ne Kingdom Herbal Center ufri ye ho no mo ye nuro no a yesan wo Kingdom Home Real Estate eno eya dan ena yesisie fi adankora mienu ekopem ensonso na okopie mu ewo Kingdom Home Real Estate yaso ya eye whole community ankasa yato ho friends wo kama sanso ena dan bi na se edan bi a obeto a optim no eno so yato ho friends wo electric fence ena yede age edan no ho enti obi ntumi emfi abonten enhuri emma ofie ho no mo mra ummie gate no emma no security bambo ho nsem de emu odin pa ya sha afefo frasi emimu adi omu sika nti no ne amanfo bi pe kwan bi asoso mbenya sika nti no ahwe ni ya no bi bebu dan yani nanso wo Kingdom new Kingdom Home Real Estate ya fie ahodo a yesi na wasomdwo pa ya dan ni nyina ewe kropon ena afen so no ebri ena ewo ekropon nya tra eye Latte Junction sanso na ebri so no yewo ebri girls SHS no ye ben omo ho pepepe efi enkran ekọ ekropon na se ebri de 30 minutes drive pe into adwuma wa nkran a ubetumi age ya dan ni bi na onso no wakọ adwuma ba eya mekasa wi adodo na ta bisa se na mutuatua musika ne sense yetua no buma na se etisen wo frɛ ye numbers a mede betu dwa na ye wo payment plan wo ho no mo a se nkakra obetumi atua de wo sisi a no o de to ase a woni Kingdom Home Real Estate for din so ye mpani for din so a ye be mu atua ne nkakra ama onso no ho atumi atɔ esanse ye pe bebi a wo de uti beto ama ho atumi atɔ ye honom no nso no CCTV cameras wo honom fie bia mu edan bia mu ebobobbo ho ntu betumi atena wo dem ahwɛ nipa oba se obema no kwan ma na ewremu ana oma ne kwan ewremu a enkeni agina nyina ne nanso ena no ya nansen na kakra na edum ne aso yi okọ Kingdom Home Real Estate a se edum ne pe na standby generator wo honom pa ne dem enti esum de onini ni twaka kra onini tonkwanta mo apai eniti bomodin a se obehwe Kingdom Home Real Estate e kira kwan ye main office no won kran shiashi bebi a Kingdom FM wo no nti usi wo shiashi a wo se open Kingdom FM omo kire open na wo se oba Kingdom Home Real Estate for honom ena your office no ewo sanso ena obetumi afra yen ewo 0559 761 144 0559 761 144 anase kropon number ni so nie 0555 612 611 612 612 612
612-611. Kingdom Home Real Estate. And so your numbers. Yeah, that's it. Papa Panti Kingdom. Say you know na wopo benya say yeah baby adu tibeto ye fie nso a. Ni nyina no Kingdom for one more binti numbers no de amano. Mene no ewie ne mo mame na Franco Trading Enterprise for asset phones papa. Any accessories de wope bi a yenko Franco Trading Enterprise. Ya wo Nokia, Samsung, iPhone, Smart TV say range from 25 35 edukosi 55. Ya wo tabletop fridges and so ho. Franco air conditions and so yeah jumanti tumi kana kwajo de CCTV cameras no so sa monitor baby a wonam bia antinya bi e wo fie ne office sabe ya wonam baby akra na wonim de ekoso e wo wachi enkofa Franco number bia e wo internet no so ne mum frɛ numbers we 0246422338 0246422338 and 0555939311. Now on a Franco Trading Enterprise for a new komo call Google Play Store na ubenya Franco and our website www.francotrading.com. Franco Trading Enterprise still phone papa fee anyhow. Kingdom garlic bitters and a Kingdom garlic capsules and ye a boost to immune system no to yare bia ba bedine so enkunim and ye no one more kasa wachirum enti say cholesterol wa hospital ye so cholesterol was so and now sugar level no was so Mr. nom Kingdom garlic bitters and as a capsules no ebebo na yisa ha oni nyina e de free ho new Kingdom ginseng power capsules ay mema dia mema ya na bia wo mental stress ana wo stress mo waste usisi na ya oya wa grodie mu no aba form hia extra energy a ye wo hia ya new Kingdom ginseng power capsules ay mema dia mema nko na nom new Kingdom ginseng power capsules no me so share Kingdom Herbal Center wo kan she drug lane ana for 0536149961 0536149961 and 0303939983 na one Kingdom Herbal for Eddie and Sawaso Ghana Post eguso anso kai se niema bi apese wode kwache wadofo sama no se Ghana Mr. ene Ghana Post for ni Sawaso say dry fish say kotodwe bayire ngwa bush meat bibia apese wode kwa bia no ene Ghana Post for eni Sawaso say UK, Europe, USA, Australia, South America, Asia and I say African countries ni no any Ghana Post for enkasa oko Facebook, Instagram, ne Twitter one more ho and our WhatsApp one was 0542527004 enkwamona ha na fia amankwa tamaklo mede esi yeda sepa mambo atmanso ene sasa one more aye krado e dia hosepe no etwaso ti twa mambo atma otwaso